An ginumadaha iyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Samtang naglalakat ta Jesus sa baybayon han lanaw han Galilea, hingkit niya induha nga magbugto nga mangirisda ni Simon nga tinatawag nga Pedro, han niya bugto hi Andres nga nagtutunod han ira pukot didto han lanaw. Nagsiring hiya ha ira, upod kamuha akon ngan tututuan ko mo pagdakop hin mga tao. Ira binayaan dayon an ira mga pukot ngan binunyog ira ha iya. Nagtipaunan hiya ngan hingkitan niya induha pa nga mga magbugto hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo. Nakadto hira han ira sakayan upod anamay nira nga hi Zebedeo. Nagaandam hira han ira mga pukot. Ditawag hira ni Jesus, didadayon, pinayaan nira ang sakayan, nga nan ira amay, ngan binunyog hira kan Jesus. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagayawon ka, O Kristo.